ولا أولادكم عن ذكر الله وواتر كمبا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كأن ييم قم ديمبه واتني لما يكون قم ديمبه بن نودا ونا ييم بجمال غونغا بن بل كو قم ديمبه بن او كو أنا يقم ديمبه haray wata on hilno fiyaake jawdi moɗon ndin wata on hilno fi ɓiɓɓe mon ɓen ha ɗum sohlina on fi golle Allah ɗen ha ɗum haɗa on jantagol Allah ha ɗum haɗa on yahugol julde e fewdo mayre ha ɗum haɗa on waɗugol julde nden no de haniri non ha haɗa on gollugol golleji moƴƴi yamiraɗi ɗin fewno no ɗi yamira ɗon e noon no ɗi yamirira noon wata on hilno ɓiɓɓe mon ɓen e jawle mon ɗen tawelde wonkikin idan sabu non ko ɗiɗo ɓo yelde wonki Allah subhanahu wa ta'ala wi wata en hilno ɗiɗo ha ronken wadde ko yamiraɗen kon e so wi noon so tawi on tigi waɗi ɗum yani kala hilniɗo jawdi mum ndin hilni ɓiɓɓe muɗum ɓen ha ronki gollude ko moƴƴi ka adna ɗo Allah wi fa ulaika humul khasirun ɓen waɓɓe ɗum ko ɓen woni perduɓe ɓen yola dande jeeyede maɓɓe idan ɗum ɗo no holli hon ɗum wondema neɗɗo julɗo on mo hani wakkilade haray neɗɗo fuu neɗɗo no hani andude e golle makko ɗen no mari hattode jon noon hattode golle ɗen si tawi woni ɗum ari hande kadi gurnan ɗan hattali ko ɗum ɗo ɓuri hulɓinade kattodi golle no wodi kattodi gurnan ala so a golli ha a iwi ka hoore aduna ɗo haray golle lannirima so a wali ka furi a juulata a jangata a horata a hajjata a zakkata hunde a watta hande kadi moƴƴere haray hande kadi ko yerku wannoɗa kunka aduna ɗo ko kun ɗo marɗa hettugol hande kadi sino ɗuɗuno a hetti buy sino fanɗi a hettigo kunni joni noon ka wonɗa e immiteyade toon fi hettugol ndiɗon joddi maɗa ko gurdan ɗam mara hattode ɗam mara lewru lannoru ɗam mara hitande lannayde ɗam mara lanɗo follotoɗo ɗam mara eggugol e leydi yaha e leydi goo isan ko gurdan ɗam mara kadi kattodi neɗɗo on si jooɗike naɓi miijo mum gon e ɗum ɗo o yaway ko woni e gollude kon ɗum woni ñandigo nela sallllahu alayhi wa sallam no waajo sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe yewti e wondema neɗɗo no hani wakkilade fi dewal tinno fi dewal ha ɓe maki wondema si neɗɗo jongi ñande o jibina o wuuri duuɓi temedere ka hoore leydi ɗo hara ɗin ɗon fof himo sujjani Allah himo gollude Allah yawmal qiyama so immike o yaway ko golli kon o tawa jaka yo ko o golli kon no fanɗi e si eɓɓinirama e kaw yahi wurugol ɗon gurdal lutto janɗan ko ɓay tun haɗa yurmede Allah nden no yaaji o bagora neɗɗo moƴƴereji ɗuɗuɗi wona embere golli hunkum bal o sooy kadi o wi man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha a addori moƴƴo gotum a heɓay sappo hono makkum jaka sa addi temedere a heɓay wulure sa addi wulure a heɓay guluji sappo ɗum ɗo ko yurmede Allah moƴƴere Allah nde tawata nden mo woniri sowgo golleji neɗɗo on so o wakkilike o laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala o golli o heɓay sonede golle ɗen ko ɗum waɗi haray neɗɗo on no hani wattanani ila moƴƴa haray neɗɗo on ɓawa mayde makko nden himo mari golleji ɗi tawata so o gollino ɗin ɗon ko adna makko ɗo fi golle ɗen hatti hatta o heɓa joddi idan ɗum ɗo julɗo no hani rerɗande ɗum moƴƴa ɓe wi inna kulla insanin yantahi amaluhu inda hululi ajalihi wa hunaka amalun khayriya yastamiru naf'aha wa ajraha li sahibihi ba'da wafatihi wa hiya kullu mashru'in khayri yantafi'u bihi an-nas wal baha'im kal awqaf al khayriya wal asjar an-nafi'a wal musmira wa siqaya al miyah wa bina' al masajid wal madaris wa zurriya as-salihah wa ta'lim al ilm an-nafi' wa ikhraj al kutub المفيدة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهذا الحديث يدل على انقطاع عمل الإنسان بموته هري neɗɗanke on no hani andude neɗɗo wo neɗɗo mo woni wo mo woni woni ko gando woni ko marɗo woni ko lanɗo woni ko neɗɗo ni nalani tun haray kala mo woni si tawi lejal makko ngal hewti bi mana si o maayi haray golleji makko ɗin fof dariki kono e yurmede Allah e moƴƴere makko nden o humpiti e wonde mana ton golleji goɗɗi goo
di tawata neɗɗo on golli ka aduna makko ɗo allahu subhanahu wa ta'ala duuminanaymo joddi makko ndin haysi o maayi. ɗulle ko honɗum kala gollal ngal tawi ko gollal moƴƴal ɗum ɗon haray neɗɗo on heɓa nafoore muɗum ɓawnde maayi. honɗum kala ko yimɓe ɓen ko neɗɗo on waɗi ko acci ka hoore leydi ɗo ko tawata yimɓe ɓen naftorde ma mummonteji ɗe naftorde wono ɗi waqfuji moƴƴereji wona ɗe waɗede ma ɗum tutugol leɗɗe rimoje nafooje masalan si on tuti bana mango ma tuti piya ma tuti leɗɗe ñameteɗe ɗen kala façon leggal ko tuti si tawi ko anniyi ɗum ɗo ko fi Allah ko fi yo heɓu joddi muɗum fanningal leggal no dari hingal ñamede hay woni duuɓi temedere ɓawa mayde makko nden kala arɗo tettiɗo gokku ñaami o du'i o du'aki hatta kanko neɗɗo tutuɗo ngal leggal ɗon on o windane baraji modi ɗum ɗo ko hunde nde tawata metta fi wonande wakkiliɗo kono noon no mettani fi neɗɗo welsindiɗo. idan tutugol ɗo leggal gotal ma ɗiɗi ma tati ma sappo ma nogay ma temedere ɗeɗo fof wona gila ñande mayɗa kala arɗo ɗon si o tetti o ñaami o du'anima o du'anakima Allah subhanahu wa ta'ala windante moƴƴere itti sikka kan so ko watti hoore ɗon. idan haray ɗum ɗo ko moƴƴere molanade ɗon ko wona noon kañum kadi yarnugol ndiyam ko asugol boyli ka tawata ɗon yimɓe no woni kono ɓe ndiyan ɗan ɓattaki ɓe hiɓe mapori ndiyan yaha itta jawdi ma laaɓodi arana wujjandi na jattandi wona kansandi wona détournandi yaha ƴettandi jawdi ma laaɓodi asa woyndu e nden nokkure ɗon e hoore andi ɗum ɗon heɓu nafoore fi yo Allah subhanahu wa ta'ala weltanoma fi yo yoɓe ɗum ka gurdam maɗa ɓawa mayde maɗa ko waɗi golle ɗin ko anniye si tawi na fi coobi tawi ko fi coobi on ti golliroy ɗum ma ɗum ko o golliri ɗum ko jawdi harmundi ɗum ɗo ka nafatagoy idan koye on ti heɓo eto ha o heɓa jawdi dagidi laaɓudi ndi o faggitori no islam wiiri noon o ƴetta ndin jawdi ɗon o yaha o anniyo kadi e nokkure nde tawata nden nokkure ɗon ko nokkure kam ndiyan ɗam ma pora fota o asa woyndu woni ko forage woni ko woyndu simple waɗi so acci ɗum ɗon ɗon kadi fannin ɗum ɗon yimɓe ɗon arɗo ƴoga ɗon ɓe du'i ɓe du'aki kala sentire ndiya yaltinade ɗon nafitora woni ko goɗɗo yari woni ko mummunta yari woni ko goɗɗo lotori ma wuppiri ma salligori juuli ma lotori longal kala ko neɗɗo goltiri ɗan ɗon ndiyan haray an asɗo nduɗo woyndu inchallah subhanahu wa ta'ala sika ka gurdam ma adna ɗo hiɗa mari baraji hiɗa windanede ɗi si a maayi kadi a woni fure ha a immide ka yawmal qiyama hareɗa mari winde baraji ɗe windanede ɗum ɗo fanningal gollal ɗon ngal bonali. idan ɗum ɗo no laba ko wona noon kañum kadi mahugol juulirde ma l'école so on timahi juulirde tawa ko jawdi no wiɗen nane ni jawdi ni ko laaɓudi wona jawdi jattandi wona kansandi wona wujjandi wona ko harmi o yeeyi ko jawdi ɗaɓɓirandi no dagori ɗaɓɓirandi ko dagi afan o ƴetta ndin o anniyo kadi ko woni darde juulirde nden naafi coobi wona fi inde wona fi heɓugol place ko woni darde nden ko fi Allah subhanahu wa ta'ala fi ka Allah rewe ɗo kadi so on ti warde jawdi ni mum ndin ɗum ɗo nden juulirde ɗon so nde woni duuɓi sappo ma noga ma temedere ma wulure hinde rewirede Allah subhanahu wa ta'ala hara yo andu ɓaawo mayde makko nden o windante baraji. idan ko wona noon kadi siko l'école kadi na jangete on ti darni ko wona noon kañum kadi so on ti acci zurriya moƴƴo ko wona noon kañum kadi so on ti andini gandal diina tawi ko andini kon ko anniye moƴƴo ko fiyo heɓu baraji e fewnu gurdam makko e ɓaawo mayde makko wona ko o janniri ko fiyo yoɓe lewru heɓa ko ñamade ɗum taw ɗum ne anni makko ɗen yo taw ko fi Allah o anni o waɗi ɗe golle ɗo ɗon kadi haray jande nde o janni nden fanninden no jangirede fanninden no rewrede Allah subhanahu naftorede himo mari ɗiɗo baraji ko ɗum waɗi haray ɗum ɗo fof ko ma'ana hadis arɗo ko sahih bukhari e ko sahih muslim abi hurayra radiyallahu anhu o wi wonde manela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi neɗɗo waalike fure haray golle ko o jokkuno kon fuu taƴi sina hani julɓe ɓe wattanila o hadis moƴƴa iza mata ibnu adama inqata amaluhu ɗo waalike fure haray golleji makko ɗin fuu taƴi makko nde lanni simo hooreno kono ka lannirimo simo janggano qur'ana ɗum lannirimo kala ko o jokkuno e golle ɗum ɗum fuu darike si wona piiji tati pet ɓe maaki ɗin piiji tati kon ɗum ko sadaqa jariya
dokkal wongal e gollude wongal e kontinde sadaqa jariya on ko gongal ɗiɗi jantine ɓaawo ɗo himo jassuno woyndu tawi ko anni e moƴƴe non no goltirede ma himo darano juulirde nden no goltirede ma ɗum himo darnuno l'école ka dina jangue ɗum no goltirede e ko nandi so kadi ɗo piiji ma o himo darni suudu waɗi luwas mo inni o luwas yaltowo ɗon kala mbuuɗu yaltuɗo ɗon ko dépenseteɗo fi Allah subhanahu wa ta'ala imma ko faggirteɗo alyatima ma ko jonneteɗo kenguɓe ma ko yoɓeteɗo jannoɓe ma jangoɓɓen siga ɗin piiji hara mbuɗɗi yahata no wawi darnude joni darda ka hakkude marché ka pilasiji heɓata piiji o darna ɗon pilasiji ɗiɗi ma tati ma nayyi ma joyi o anni yo kala mbuuɗu yaltuɗo ɗon haray mo wasiyo ɗi ƴette dépensé fi Allah subhanahu wa ta'ala hitande fof hitande ma lewru kala ɗon kadi haray ndem moƴƴere ɗon fannin ɗin pilasiji location mum no yaltude ɗi ƴette ɗi dépensé fi dina Allah kan haray baraji ɗin no hewtodemo isan ɗum ɗo fof no jeeya e ko naati e ma ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam sadaqatun jariya ɗum ɗo haray wiyete sadaka dogo ma ɗum ilmu yuntafa'u bihi gandal ngal no naftore neɗɗo no jangguino alquran mamo jannuno hadis mamo jannuno kala ko janni ko e nder dina kan mo andinno yimɓe ɓen dina kan dina ɓen ɓe o andini no gollitirde ɗum ma ɓen kadi no andinde woɓɓe ma ɓen kadi andini no woɓɓe ɓe feƴƴi kadi ƴettiti ɗum ɗon fannin ɗum ɗon no jaɓodirede ko yangi maɓɓe haray kamɓe ɓen jannunoɓe ngal gandal ɗon janniri ngal fi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe windanta ɗiɗo baraji ɓe maki tammum ɗum aw waladun salihun yad'u lahu ma on tino acci ɓiɗɗo moƴƴo on ɓiɗɗo no wiide Allah yaafo baben amma Allah yaafo yumma fannin himo fontude juuɗe makko ɗen insinano nene makko ben makko fannin himo du'anade ɓe ma waɗana goɗɗo moƴƴere on mo ɓe nani moƴƴere du'ano mawɓe makko ɓen ɗo kadi mawɓe heeɓe moƴƴere nden mana kañum ɓiɗɗo on siko kanko du'ani mawɓe makko ɓen ma insinaniɓe ɓe heeɓe baraji ɗin si tawi kanko ɓiɗɗo on o moƴƴike yimɓe woɓɓe goo ɓe yimɓe ɓe o moƴƴi e muɗum du'anike mawɓe makko ɓen ɓay ko kanko faggiti ɗum kanko ɓiɗɗo on ɗo kadi ɓe heeɓay ɗin baraji ɗon isen ɗum ɗo haray woni tammum ɗum e koɓe maki kon kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata neɗɗo julɗo fof neɗɗo julɗo no haani wattande yila e ɗum ɗo kono joni o ilmu naafi haray buyno sikka si onti wonal karama kojo towuɗo gandal o wawata heɓude balaji masalan ɗiɗo ngal ɗo gandal naftortengal ɗo haray karama koɓe buyno holli wondema neɗɗo fof neɗɗo hayso mo mara gandal mo wawi kafude e nder ɗum ɗo honɗum wona soodugol defte ɗen jonna janngo ɓen ɓe jangira ma ɗum ƴettugol seeɗa e ko heeɓi kon ndaara karama kojo naɓamo e nokkure yoɓamo inna yo janggi yimɓe wonɓe ɗon ɓen ɗo ko ayyoɓi karama kojo o janni kono madama himo jannude ɗo fanni himo jande ɗon an kadi madi ɗi mbaraji ɗon ngal gandal heeɓi ngal ɗon madama ko jawdima finance ha ngal tabiti ɗon e ɗin baraji ɗon fanni gandal ngal no goltirede an kadi aɗa mari ton keɓal isan si on ti kafi e nder golle ɗen no ɗe moƴƴira kala ko waɗi toon imma ko suudu ndun o darni ma ko jawdi ndin o itti o walliri fino gollal ngal heɓora si gollal ngal heeɓi ke haray o heɓa baraji nder ton haray ɗum ɗo fof ma ɗum soodugol kasettiji ma ɗum no ɗum ɗo wona feƴƴinirede ɗo ni ka radio ji jomiraɓe radio ji wonɓe feƴƴinde ɗum ɗo ɓen adna on jama on fof jento tawi anni e maɓɓe ɗen ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wona fi gongel ko adna ɗo sikke ala ko ɓe saaki ɗo ɓe heɓa baraji muɗum kala neɗɗo nanɗo ɗo fi dina mum kan no yewte o nani o jaɓi o gollitiri kamɓe feƴƴimɓe ɗum ɓen haray ɓe may baraji nder ton haray ɗum ɗo ko hunde nde julɓe ɓen hani wattandila e muɗum ko waɗi haray juulugol ngol no moƴƴi ha kono ñande mayɗa o julde lanni horugol ngol no moƴƴi ha ñande mayɗa korko kal lanni kono ɗi golleji ɗi jantiɗen ɗo ɗiɗo tati ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wonde si neɗɗo maayi haray o mara hunde ko o heɓata ɓaawo ɗum sina ɗiɗo modi julɗo no hani etade heɓa konngel ɗiɗo e gurda muɗum ɗan yo eto o janga o jangina ɗum ɗo naftore ɓaawo makko ma yo eto ha o heɓa ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anomo ɓaawo nde o maayi ma o eto ha honɗum o heɓa sadaka wonɗo e gollude on sadaka ɗon tawa wawete goltirede e ɓaawo makko ɗum ɗo haray so tawi neɗɗo waɗi ɗum ɗo inchallah subhanahu wa ta'ala sikki ala Allah subhanahu wa ta'ala kontinanamo joddi makko ndin eɗen andi ka islam ko islamu addi retiretugol goɗɗo yoɓamo Allah subhanahu wa ta'ala no janti ka suratu tin ko yimɓe ɓuyronki wattanila mum faama o wi walaqad khalaqna al insana
والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. neɗɗo men tagi mo mbadi ɓurdi labede kono ɓaawo ɗum mi yiltitaymo o wonta ɓurɗo jaasude e jaasuɓe ɓen fop kañum bani adama o wonta ɓurɗo jaasude e jaasuɓe ɓen si wona gomɗinɓe golli ko moƴƴi ɗo buyno firi ɗo hon ɗum wondema neɗɗo on sino wowno wadde golle moƴƴe den andiniraɗo humpiti en neɗɗo sino waɗano golle moƴƴe o nawni tawi ko nawnare makko hade horangal ñalla ngal wowi horude ma ko nawnare makko hade julande julde nde wowno julude ma ko nawnare makko hade waɗa ngal gollal moƴƴal ngal wowi wadde Allah subhanahu wa ta'ala immini malaika be hattirko mo nokku ka gollano de golle do haray Allah winday jiya makko malaika be windane jiya do an on ko be wowi wadde kon do ko min tongimo ko immorde am min hatta o heba baraji makko dum idan islam mari retraite ko goddo hara o yahi ha o fowti ko golle fiw kono himo mari joddi idan neddo juldon kan o ala perdi inshallah subhanahu wa ta'ala haray inshallah bayden andi adna on fewn don ka fewndi don haray occupation no dudi haray inshallah en darata fewndo do fiyo jama o waaw nande naftora haray en jarni musidɓe meɗen jentiɓe en ka islam sans frontiére e ka lawol kisal nde wiyaɓe toujours ko sari o tooli haray asabe jeɗen fof inchallah subhanahu wa ta'ala si woni 20h30 haray ɗen jogui siga ɗi yewtereji ɗo en naɓantemɓe inchallah koɓe naftora toni ko Allah nafiri en fo meɗen dina meɗen kan wonno en barke radio ji meɗen ɗin waɗa ɗi sabu ha islam on sako e hoore ndiɗo leydi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. himmude o sahay mo fewniɗen ɗo haray alhamdulillahi rabbil alamina yewtere nden kadi nanoɓe faama ɓen kadi buy e maɓɓe haray ɗo nani faami eɗen tori fof yo waw gollitirde kadi anda ɗum ɗo ko yo nonti noon na yo wonti participe ɗoɗe jentoɗoɗe ya fillo ha wode ko yoti gollitir nodda musidɓe meɗen ɓen kadi e muɗum andina ɓe ɗi radioji ɗo no wooda yetoɓe lereji ɗi waɗana ɓe programme ji ɗi wonɗen e sakitude ɗo ɗi jamma o wawa nafitorde ɓaari neɗɗo on si tawi hawri himo tumbi e hakkude yimɓe ɓe tawata haaju mum ala e l'islam si on ti jentitaki ɓe karamakoɓe joni noon si tawi on tigi ala karamakoɓe on ɓe takko makko ko o wasila mo Allah arsiki en ɗo ɗe o ti wakkilorta jokka oɗo ɗe o wawa humpitade ɓe karamakoɓe ko woɗɗiti wo sa nani mako karamakojo a jooma haqqiljo a heɓay ko famuɗa e muɗum heɓa ko naftora sa yejjiti goɗɗum ko andituɗa kon ɓuuray ɗuɗude haray mi weltaniki on fota yo allahu ɓoynidoen e ɓe karamakoɓe meɗen yanñagal nanngal ɓeyda duuɓi ɗin kadi e cellal ngal nafoore nden kadi ɗen heɓude nde e maɓɓe kamɓe karamakoɓe on ɓe natude ɗi radioji ɗo ɓe fof eɓe ala heɓude feere natugol kadi haray noon inchallah en fof ko enen kafiɗe golle ɗo haray koye wallidir haray meɗen waynito on fewn ɗo ɗe ha yontere hannde e sengo ka oustaz en ɗo ɗe si tawi hawri wodali ko yanti haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.